Yesu. Bangcwele ngithanda ukubonga uNkulunkulu. Ku-2024 izinto angidlulise bona bangcwele. Mukhulu uNkulunkulu ngendlela leyo ukuthi akekho umuntu ongafaneliswa njengaye bangcwele. Ngithanda ukubonga ukuthi uNkulunkulu ungixhumanise nge-VLC bangcwele. Ngiyakwazi ukuthi ngithi baba ngithi mama ngoNkulunkulu ngoba ungibonisile ukuthi unelikhaya wena. Ngathola i-VLC ku-2025 bangcwele. Ngathola nomsebenzi bangcwele. Even though uNkulunkulu ebenginikeza i-test kodwa ngiyazi ukuthi khona lapha ngisakhona bangcwele. Ngoba noma ngabe iphelile i-contract kodwa I still believe ukuthi wena uzoyenza into ezimangalisayo empilweni yami bangcwele. Ngiyamthemba namanje ukuthi usangigcinela abazali bami, usangigcinela abantwana bami, ngothando lakhe bangcwele. Ngaphandle kwakhe bangcwele asingamgabazi. That little faith will take you somewhere bangcwele. He make sure ukuthi uyamthandaza ngasho sonke isikhathi, uyamvumela ukuthi asebenze empilweni yakhe bangcwele. Ngoba thina sinale tendency ukuthi sithandise ngathi uNkulunkulu akayenzinise engcwele empilweni zakhe, empilweni zethu. Kanti kukhona kwenzayo lokho okuncane appreciate bangcwele. Azokhona ukunikeza okukhulu. Ngoba ngeke uNkulunkulu akunikeze okukhulu okuncane ongakuboni bangcwele. Ngoba lokho okuncane mina ngiyalokho okuncane ngithi ngiyabonga uNkulunkulu. Ungidlulisile wanginikeza ikhaya, wanginikeza umsebenzi, abantu abazali bami basaphila ngangcwele. Abantwana bami basaphila ngawe. Ngaphandle kwakho bangcwele asilutho bangcwele.